Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Rockabye, no. Rockabye, rockabye. Rockabye. You gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Long with a little hope, you can't shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. Wan hi jong siam mentan te hoi na yang jungi students ni benyau na marba jingwan jong ko long bet kom ta tang kum utau concern citizen pula pa kama jungi hoi ni expect lawan kat to chief minister wan ra e kata ka kuar wa bah na marba ngila akan jo syaka sngi bakat we te nakaliang ke jungi ngidang expect ba usiam un la dai kapor la i pat sakat no pat un pet kenyingi long ki pat ba na satlup kabri nyutrap kila boy ki ba na omtang na kaneh nyutrap andre na sabar kila ya react halor kanika jinglong jingman hanya po skol ba ni te nakaliang jong u kala dai ba un push aggressively support central government andre nakaliang jong u amsyam ladan taka development usuan usukerman ya kababha long kumbawan makiriw patba hari ini gisni kat chief minister uday bandon kata ka ikhtiar nilajiat yo u la long utabah kle do banyalam ban phai kata ka source spot dari henry kam sim lai kum kata ke harbani kong sini sen bai i ungi ngi irang kata jengkerman henry mentapan habau lawan syukran bagi suong tang kita usus ngotu ita gijing pada mau kum chief minister umla ban wanra any changes la kini kita ki ban push central government ban le keluar kap mereka kum chief minister te ulah de ban push aggressively be semua center kum no ulah ban ki kun ki hajar jong ka Meghalaya baken ya safar do kan ni kani kadi si bakat we di students nang ni kumbang i menendu ila nang poi hospital mentai kila syara yang health center sakat no pak iap trai dia ka yo le se ki ap stang bangin ya yap tersau na kumno andai nakaliang jungi students ni smosi bangin ia ka jingwan yo chief minister ingat ba yo le se dan kata bor lani kata ka power ban crunch dia lani unut ban angtang buat tang siken tian do isa sport central India de nakaliang jong u la syong ba un suppose andre shei pat ja uban hadu kan negasi ka bakat we ba isu ini nakaliang ka di lat patai ku bor ba ula react ki ula ong ba kan sa iu tam ta ula yu jinya keran ba kita tang ba hab ya keran pat da kumno bangi ni students ngin wara eta resolution bagen yo ya kata demands ka jungi kata nang penslam nget ba ngiru nginum ya pen yang kita ki issues ki bangi lasyem ninget ba ka ba hatam hi kan wan ha ki arts ni ne kan nusngi ngimtem andre nakaliang jong u syukurman ka ba andre kat chief minister level la de mentero mardor la de ban pendek hirup sport central government kumno ula ban i jengi ki students bangin long kum ni kan ka hadian ngin kwa ba kan ka issue jungi apa nihu
kan chulang be tek kum ki we pat ki issue ka jat bereu kala angnut ko ba ILP ka tian khasi ha khnet ka pra kan chulang tang ka laptop ni ngem kwa andre ai ba ki badan hi ka bor Teknik seni kepada ke Jishong hingga strike ke Jongi Sir Conrad berdiri menuju Chief Minister Jangka State lawan ikan bernyi lawan menteri condition ke Jongi Tekuman Shuong nak kaliang Jongi Sir Conrad dalam mensyai lomba Musyam lawan kumputa UCM untuk iwan kumputa concern citizen tentang ba kedai hidup kata bentar ka bangimla bandan nyimla ban klan ba Sir Conrad datang citizen mau idi kumju ke juga pot Chief Minister Jangka Negara State di Barok Jongi gawe ke jelas Jongi gawe dan kaliang Jongi ila pensiu ila ai kata ka jing ket bak frame ngi wat kumju ila apili ngi ro ba ngin kat bangin la bangin ya try and resolve ke issue ba bangin call off noi kena hunger strike ba bangin ya berkat ke jingkot ke pihak ke Jongi dan kalian ke Jongi ro ila pensiu sya iro ba kalian Jongi kum bangin la shong kena hunger strike na bekas ni bening kong hi jindawa ke Jongi ditang bangin remove ya UBC bagi rakyat parti bingga pensiun syiro ba mai kum Chief Minister Jangka Negara State hi ba mai pensiun pat syak Sultan Pedeng ke ding dawa ke Jongi na bat nok bat am syam tam pensiun ro kum ju ba in appeal syaki ba pensiun ba kham bin ai ba kham tang syaka Sultan Pedeng ba pensiun tu ba situation we ba menta ila wan ila de ila pe khmat ila de ba ke situation nang Jongi ha ba ki member Jongi ipang kisitong ni scam ba ni men hero ba mai pensiun syaka central government bikin yashim gisenjam kham kloi nama kum ka order na ke ministry kila ai khatsan singi tama ka jingkili ka hakmat kalong mahato ni kum ikna nilan em banisha ya kata ka khatsan singi gen nama na kalen Jongi ngale pen patai shai ba nyim nam e call off ka na ka hunger strike kat bangin pa UI ya UBC ba nya shuki tementa ka shong ka start jong ka सरकार जो जलाग जंगी पर हरंका के जिंग स्टार्ट जों का सरकार pedanghi bakinya shim ka proactive steps bakinya react promptly nama nakalang jongi ngim ngila de ya IB kata ka firm stance ba nye imnam ya call off ka hunger strike tat on dang ni yo kata ka jing dawa ka jongi kata menteri UBC